Reka tubasuhuze tubahe ikaze inshuti banywanyi ba News Africa turaje rero nk'uko bisanzwe mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi aho tugiye kwibanda ku makuru atandukanye abera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tugiye kwibanda ku bijyanye n'imirwano yavugiwe mu nkengero za Goma, ndetse turanabwira ko uwitwa Joseph Kabila nawe ngo yaba yamaze gusesekara i Goma. Ibyamujyanyeyo nibyo turi barambureho mu buryo burambuye. Turanababwira nanone ko hari abarundi bamaze gutabwa muri yombi bazira ko bashyigikiye ingabo za twirwanaho ndetse na M23 mu mirwano iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nge muri kumva kuri mikro rero ndi Alphonse Kapone, ubifuriza ikaze kandi nihanganisha abanyarwanda bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, imiryango yabo gukomeza kwihangana. Turi kumwe nabo kandi tubafashe umugongo. Tutabatindiye rero, reka duhere kuri makuru avuga ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma haramukiye amasasu yavugiye mu bice bitandukanye birimo uduce twa Birere ndetse no hafi na Goma. Kugeza magingo aya ntiharamenyekana wabarashe muri uwo mujyi, ariko amakuru avugwa hano akaba avuga ko aba baharashe nk'uko bikekwa ngo baba ari abakoze bucengezi bahoze mu ngabo za FARDC ndetse n'abasirikare ba Wazalendo bihishe mu mujyi wa Goma batarabasha gutahurwa. Nanone kandi muri Goma nk'uko twari tumaze kubibabwira, tunabibutse ko habaye uruzinduko rw'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo nta wundi rero ni Joseph Kabila, uyu wabayeho perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko yamaze kugera mu mujyi wa Goma, akaba ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yahungabanyije cyane bikomeye ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse akangaranya imbago za politike z'ubutegetsi bw'iki gihugu. Nk'uko bivugwa rero, amakuru yagiye hanze nk'uko ikinyamakuru Jeune Afrique cyabitangaje. Iki kinyamakuru kiremeza ko Kabila yagitangaje ko agiye gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kabila rero akaba yarabwiye iki kinyamakuru ko agiye guhita asubira mu gihugu cye mu gihe yari amaze umwaka wose ari mu buhungiro, ndetse akaba yaramaze n'imyaka 6 yose acecetse, nubwo muri iyi minsi ya vuba yaje akajya ahagaragara mu itangazamakuru akatangaza ibijyanye n'aya makuru. Yabwiye rero iki gitangazamakuru ko ibyo gusubira kwe mu gihugu cye yemeza ko igihe kigeze ngo atanga umusanzu we mu gushaka umuti nta kujenjeka. Akaba rero yamaze kujya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byatumye abantu benshi bibaza niba igaruka rya Joseph Kabila muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora kugarura amahoro muri iki gihugu, cyangwa se nimba byakongera ubushyamirane. Ni mu gihe amakuru yo ku ruhande agaragaza ko yahise yerekeza mu gice cya Goma kirinzwe n'umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Biragaragaza ko byongera umwuka mubi mu butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo busanze bwarajegejwe n'igisirikare cy'umutwe wa M23 ndetse n'umutwe wa twirwaneho. Imitwe ya gisirikare ihuriye mu ihuriro rya AFC iheruka gutangaza ko izashyirwa ari uko ikuyeho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi.
Kabila rero akaba yarategetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza muri 2019. Azwiho kuba yarayoboye iki gihugu mu buryo butari bubi, kuko hari abamwitaga umucunguzi wabo, hakaba n'abandi bashima ubuyobozi bwe, abandi bakabugaya bamushinja kugundira ubutegetsi. Kabila rero ntabwo yigeze asobanurira Jeune Afrique icyo azakora mu gihe azaba ageze mu gihugu. Gusa yavuze ko arambiwe kubona igihugu cye kigwa mu manga, avuga ko atareka kugitangaho umusanzu we. Ati rero sinshobora gukomeza kurebera igihugu cyanjye gisenyuka, ubu nibwo buryo bwiza bwo kwinjira mu kibazo, si ukugikweba. Perezida Tshisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari amaze iminsi atavuga rumwe n'abashyigikiye Kabila, ndetse yagiye agerageza gusenya ibisigisigi bya sisiteme ya Kabila mu butegetsi bwe. Kugaruka kwa Kabila bishobora guhindura byinshi mu mikorere y'ishyaka rye PPRD, ariko kandi si ihuriro gusa rishobora guhungabana, kuko hari n'impungenge ko bishobora no guteza imvururu mu nzego za gisirikare mu miyoborere rusange. Ikindi ntibiramenyekana neza nimba Kabila agarukana umugambi wihariye wo gushaka ubuyobozi, cyangwa se ateganya kuza gufatanya n'abandi gukemura ibibazo byugarije igihugu cye. Nyamara kandi hari amakuru yemeza ko mu basirikare bakiri muri leta hari abamushyigikiye, kandi hakaba harimo n'abafite amapeti yo hejuru. Bamwe rero batekereza ko iri garuka rya Joseph Kabila rishobora kuzana impinduka zikomeye ku butegetsi bw'iki gihugu. Bikaba rero bibaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingaruka nyinshi rero z'intambara zikaba zimaze kugira ububasha bwinshi ku baturage, aho benshi rero imiryango myinshi yagiye itandukana n'ababo kubera ingaruka z'intambara iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twambuke tujye ni Burundi. Rero tubabwire ko muri Repubulika y'u Burundi naho byadogereye, hari abayobozi b'igisirikare bamaze gutabwa muri yombi bazira ko ngo baba bakorana n'umutwe wa Twirwaneho ndetse na M23. Abayobozi rero bane barimo abapolisi babiri bakuru ndetse n'umuyobozi w'urwego rwa FFB bafungiye muri gereza nkuru y'igihugu cy'u Burundi iherereye ahitwa Musanga, aho ni Bujumbura. Barazira gushyigikira umutwe wa M23 n'uwa Twirwaneho birwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi mike ishize nibwo abayobozi bo mu nzego z'umutekano batawe muri yombi, bikavuga ko bazize ubutumwa batanze ku rubuga rumwe rwa WhatsApp ruhuriwemo n'abayobozi ba leta, aho ubwo butumwa bwavugaga ku ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bisobanurwa n'umwe mu bayobozi, ndetse n'ubuyobozi bumaze kubona buriya butumwa ngo bwasanze burimo ikintu gikomeye, aho bwashimagizaga cyane ubutwari bwa M23 na Twirwaneho, imitwe ya gisirikare irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Bivuga ko igisirikare cya Repubulika y'u Burundi gisanzwe cyarohereje abasirikare bacyo barenga 20,000 bo kujya gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se FARDC mu kurwanya iriya mitwe ibiri, ariwo uwa Twirwaneho ndetse n'uwa M23. Nyamara muri uru rubanza bugaragaza ubushyamirane buri hagati y'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo, kumviza telefone n'ibindi bibazo bya politike biri mu Burundi. Bari abafashwe rero bazira gutanga ibitekerezo bishyira ubutwari bwa M23 na Twirwaneho, barimo abapolisi babiri bakuru, uwitwa Kevin Ishimwe ufite ipeti rya Lieutenant akaba avuka muri komine ya Mabanda, na Albert Ndayisaba nawe w'umulieutenant avuka muri komine ya Burambi, aho hose ni mu ntara ya Rumonge iri mu majyepfo y'uburengerazuba. Mu bandi bafunzwe harimo Manase
Nizigiyimana, uyu ni umwe mu bagize umuryango wa SWA Uburundi ukomoka mu Budaketwa. Hakaba kandi na Jeremy, ni umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi AFFB. Aya makuru akomeza avuga ko iriya groupe batangiyemo ubutumwa iyobowe na Lieutenant General André Ndayambaje wo mu gipolisi. Uyu ni umunyamabanga uhoraho ushinzwe umutekano wa rubanda muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ubutumwa bari basangije abandi kuri iriya groupe ya WhatsApp, aho bateye amakenga bwanafashe babwohereza mu basirikare bashinzwe iperereza kugira ngo babwigeho. Abandi nabo basanga bikomeye, niko guhita babata muri yombi, aho babanje kubafungira mu biro by'iperereza ahazwi nka documentation. Kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo bajyanwe gufungirwa i Musanga, ahazwi nko mu Mpimba cyangwa se nka gereza ya Mpimba, akaba ari gereza nkuru yo mu Burundi. Ku rundi ruhande rero, ifatwa rya Jeremy Manirakiza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, yafashwe agarutse avuye mu butumwa muri Maroc. Bikaba byarateye kwibaza ibibazo bikomeye, aho abayobozi nta bisobanuro batanga mu itabwa muri yombi rye. Hagati aho bikaba bivuga ko batangiye kwitaba ubutungane nyuma aho bavanwe mu iperereza ryo muri gereza ya Mpimba. Tugaruke rero tari nabwo tujya ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi, tubabwire ku bijyanye n'aho Repubulika y'u Burundi, ya Kongo n'Ububiligi byaba bigiye kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga nk'uko byasabwe n'umuyobozi wa Ibuka yitwa Dr Gakwenzire Philibert. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero, Uburundi n'Ububiligi birimo gushinjwa gukorana bya hafi n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda, ni jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Basabe rero kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rurirahe mu Buholandi. Rero ibi ni ibyatangajwe na Dr Gakwenzire Philibert uyobora Ibuka, ubwo mu Rwanda yibukwa ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yasabye ibihugu bifasha umutwe wa FDLR ko bijyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha. Avuga ko u Rwanda n'amahanga bidakwiye gukomeza kurebera ibikorwa bigamije kurangiza umugambi w'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ubwo yagezaga ijambo ku bari bitabiriye umuhango wo kwibuka bari wabereye kuri BK Arena, yagaragaje ko ibyo bihugu bifasha umutwe wa FDLR birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi ndetse n'Ububiligi. Umutwe wa FDLR kuri ubu ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urimo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi, kandi umutwe ukomeje gutiza umurindi ingengabitekerezo ya jenoside, aho abawugize bagaragara mu bikorwa byo kurimbura abanyamurenge n'abatutsi bose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Si abanyamurenge gusa kuko unarimbura n'abavuga n'abatutsi bavuga ikinyarwanda muri Kivu y'Amajyaruguru. Dr Gakwenzire rero yagaragaje kandi ko guceceka cyangwa gufasha FDLR mu buryo ubwo ari bwo bwose bifatwa nk'ubufatanyacyaha bukomeye, bityo avuga ko ubutabera mpuzamahanga bugamije gukumira ibikorwa bikomeje guhungabanya amahoro n'umutekano mu karere. Akaba yaribukije ko mu mpera za 2024 hagaragaye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byibasira abarokotse jenoside, avuga ko ababikoze bagomba kubiryozwa. Umuyobozi wa Ibuka rero yaranje ashimira ingamba zafashwe na leta ndetse n'abafatanyabikorwa mu guhangana n'izi ndwara, ariko asaba ko hakongerwa imbaraga kugira ngo abarokotse jenoside bahabwe ubuzima bwuzuye butarimo ibikomere bikomoka ku mateka mabi. Munyemere rero dusoreze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ahangaha, tubifurize rero ishyano n'ihirwe. Namwe rero mwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, twifatanyije namwe muri ibyo bihe bikomeye mwanyuzemo, kandi bafashe mu mugongo, mukomeze kwihangana. Murabo butaha rero mwari kumwe nanjye Alphonse Kapone, ngira nti bye bye.